iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Tubibutse ko mukurikira ijwi abo mu Rwanda mukurikira ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Abadukurikira kuri internet mwadusanga kuri wa@radioyacu.com. Urubyiruko rw'Abanyafurika rugera kuri 700 rwasoje amahugurwa y'ibyumweru bitandatu rwakoreraga muri za kaminuza zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri gahunda ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama mu mwaka w'2011. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Uyu munsi ijwi ry'Amerika ryatumiye urubyiruko rw'Abarundi n'Abanyarwanda bitabiriye iyi gahunda yatangiye yitwa YALI cyangwa Young African Leaders Initiative. Muri za kaminuza rwoherezwamo, urwo rubyiruko ruhabwa inyigisho zizarufasha kurushaho kuba umusemburo w'impinduka nziza ku mugabane wa Afurika. Ku nshuro ya mbere ubwo yahuraga n'urubyiruko nyafurika mu mwaka w'2014, uwahoze ayobora Amerika Barack Obama yavuze ko Afurika yihagije kandi itekanye ari kimwe mu by'ibanze bizatuma ejo hazaza h'isi haba heza. Mu kiganiro Murisanga turavugana nabo n'urwo rubyiruko. Kuri telefoni turi kumwe n'Umunyarwanda Emmanuel Ntivuguruzwa, ari muri leta ya Minnesota aho yakurikiranaga amasomo muri kaminuza ya Minnesota. Bwana Ntivuguruzwa, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga. Murakoze cyane, mwaramutse neza. Mwaramutse neza mu Rwanda, nimwiriwe no mu Burundi. Turi kumwe kandi n'Umurundikazi Muganga Tania Gahama Ineza, ari mu mujyi wa Lincoln aho yakurikiranye amasomo ye muri kaminuza ya Nebraska. Madama Gahama Ineza, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga nawe. Madam Tania, uranyumva? Tania, uranyumva? Tania, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefone, ariko uranyumva? Turakumva neza Tania, wiriwe neza, nako mwaramutse neza. Ndabaramukije. Uri muri leta ya Nebraska mu mujyi wa Lincoln, niko bimeze? Ego, namahoro. Ndi muri leta ya Nebraska mu mujyi wa Lincoln. Urakoze cyane, ukaba waritabiriye amahugurwa muri kaminuza ya Nebraska. Ego, urakoze cyane kandi kuba watuboniye umwanya nawe kugira ngo tuganire. Reka duhere kuri Bwana Ntivuguruzwa. Mumaze amezi 6 nako ibyumweru bitandatu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mukurikira inyigisho zitandukanye. Ku giti cyawe, mbere na mbere, mu Rwanda usanzwe ukora iki? Ndabizi ko uri umwe mu bayobozi b'ibanze, uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana, aho ngaho ni mu ntara y'Amajyepfo. Gerageza utubwire, ujya gufata icyemezo
cyo gusaba ko wakurikirana aya mahugurwa ya Mandela Washington Fellowship, wifuzaga kugera ku kiniki wifuzaga ko wakura muri aya mahugurwa? Murakoze cyane, mbanje kubasuhuza no gusuhuza abanyarwanda bose badukurikiye ndetse n'abarundi nk'uko iki kiganiro kitambuka mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabasuhuza kandi tubifuriza ibihe byiza. Ikindi ni ugukosora, ntabwo ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana. Bweramana. Ni umurenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango, ni mu ntara y'Amajyepfo nk'uko wari ubivuze. Impamvu ikomeye yatumye nifuza kwitabira aya mahugurwa, ni amahugurwa y'ingenzi kuko ni amahugurwa yubaka umuyobozi, kandi noneho nk'abayobozi bo mu cyiciro navuga cy'urubyiruko, usanga rimwe na rimwe abanyarwanda nihereho kuko ndavuga nk'umuntu ukorera mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu gifite politiki nziza yo kubaka mbere na mbere ubushobozi bwa muntu mbere y'ibindi byose, kugira ngo n'irindi terambere rishoboka ribashe kugerwaho. Abanyarwanda rero by'umwihariko urubyiruko rw'abanyarwanda dufite ishyaka ryo gukora, ryo kugera ku cyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu, ariko akenshi usanga mu miyoborere hari igihe tuba tudafite, cyangwa se urubyiruko rudafite bwa bumenyi buhagije bw'ubushobozi bw'imyubakire, navuga y'ubwo bushobozi bwa kiyobozi burushoboza kuyobora, ariko noneho rukayoborera muri wa murongo koko uhamye n'amahame ndangamiyoborere, niba ariko navuga. Rero kubwanjye numvaga ko aya mahugurwa nk'uko yatangijwe na Perezida Obama, ariko agamije koko kubaka ubushobozi mu rubyiruko, kugira ngo urubyiruko rube umusingi w'imiyoborere, iyo miyoborere noneho iba ari nayo igena ahazaza h'Afurika, ahazaza h'ibihugu byo muri Afurika hatajegajega. Ni naryo terambere rirambye rishingiye ku miyoborere myiza, ariko nanone yubakiye kuri izo ndangagaciro za kiyobozi. Urakoze cyane. Muganga Tania, umaze imyaka hafi 10 ukorana n'imiryango itandukanye cyane cyane igamije guteza imbere ubuzima. Uri umuganga watangije ikigo Uzima gihuriwemo n'abaganga mu gihugu cy'u Burundi, ahanini kigamije guteza imbere ubuzima bw'abarundi muri rusange. Wowe ufata icyemezo cyo gusaba ko witabira aya mahugurwa, n'iki wifuzaga gukuramo? Murakoze. Ikintu cya mbere nifuza gukuramo bwari ubumenyi, kungurana ubumenyi n'abandi banyafurika. Ndizera yuko ibibazo dushobora kuba duhura nabyo mu Burundi dushobora kuba tutabyisangije, dushobora kuba tubisangije n'abandi bava muri Afurika. Rero guhurira hamwe n'abandi n'ubundi rwaruka bakora ibintu bitandukanye mu gihugu iwabo, nizera yuko ari uburyo bwo kungurana ubumenyi, bwo gusangiza ibyiyumviro, kugira dushobore gutoreranya inyishu hamwe, kugira ngo nashobora gutaha mugira nzoshobore kubyigiraho, nshobore kubyubakiraho, nanjye nshobore gutorera inyishu ibibazo bishobora kuba biri mu gisata cy'amagara meza mu Burundi. Icya kabiri cyari kwigira ku mibereho y'Abanyamerika no ku byo basanzwe bazi, kugira dushobore kubyigiraho, dushobore kuraba ibikunda muri Afurika, kandi natwe dushobore kuzana ubumenyi bwacu hano. Urakoze cyane Tania. Hanyuma nyuma y'ibi byumweru 6 ibyo wifuzaga kuba wakwiga cyangwa se wasangira n'abandi mwahuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri yo leta ya Nebraska, wibaza ko wabigezeho? Ego cyane narabigezeho, kuko iyo tuje ngaha tuba turi mu migwi itandukanye. Hariho abakorera mu by'amagara meza nk'uko wanje, hariho abakora mu byo kumenyekanisha amakuru, hariho abakora mu by'intwaro nziza no mu bindi byinshi. Iyo rero duhuriye hamwe mu nyigisho duhabwa,
turahura hamwe tukagirana inama tukiga tukabajyana ibibazo kugira dushobore gutorera inyishu hamwe. Ikirushirizaho ni uko iyo tuvuye ngaha ntiba bihereye ngaho, yamara tuja mu mugwi muniniya y'abanyafurika, urwaruka rw'abanyafurika bamaze kuza muri uno mugambi wa Mandela Washington Fellowship, aho hariho urubuga mubandanya mwigiraho, mubandanye mushiramwo imigambi, mubandanye mwungurana ubwenge. Ico rero akaba ari ikintu kinini kuri jewe. Ubu unye aho isi igeze kunwana n'abandi ni ikintu gikomeye, kwigira hamwe n'abandi ni ikintu gikomeye, yaba abo muri kumwe mu gihugu iwanyu, yaba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Urakoze cyane. Emmanuel Ntivuguruzwa, muri 700 batoranijwe ku bantu ibihumbi hafi 13 by'urubyiruko rutuye muri Afurika iri hasi y'ubutayu bwa Sahara. Tania avuze ko hari byinshi yakuye muri ibi byumweru bitandatu. Nkawe nk'umuntu watoranijwe muri abo 700 mu bantu ibihumbi 16 byose, ni ukuvuga ko hari abantu benshi bari bafite inyota yo kuza muri iyi gahunda. Ibyo wifuzaga kugeraho muri ibi byumweru bitandatu, watubwira niba warabigezeho? Murakoze cyane. Numva narabigezeho kubera ko nk'uko nabivuze, aya ni amahugurwa cyangwa se ni ihuriro ryubaka ubumenyi, ariko noneho muri kwa kubaka ubumenyi urumva hatoranywa n'ubundi n'abantu basanzwe baharanira cyangwa se bari mu miyoborere cyangwa bakora ibyo bikorwa bitandukanye umuntu yavuga. Rero ku bwanjye numva inyota nari mfite cyangwa se inzozi nari mfite nazigezeho. Icya mbere harimo kwa kubaka ubumenyi, nk'uko navugaga, ubumenyi ni ukongera kubaka ubumenyi, kuko n'ubundi urumva hari ubumenyi umuntu aba asanganywe, afite ibyo yize, ibyo yanyuzemo, ibyo yakoze. Ubwo bunararibonye mbere na mbere buba buhari, ariko noneho mu guhurira hano nk'uko iyi gahunda yubatse, harimo kuronka ubwo bumenyi, ariko nanone harimo no gusangira ubumenyi. Wenda mu Cyongereza bakoresha uburyo bwiza bwa exchange. Ubwo buryo bwo gusangira ubumenyi rero bunatuma muri kwa kwiga, ubundi kwiga ni ukwigana. Hari ibyiza abanyamerika bakora, ariko nk'uko ubyumva duhuye turi abanyafurika 700 muri kaminuza turimo abanyafurika 24 baturuka mu bihugu 15. Buri gihugu cyose gifite umwihariko. Abanyafurika natwe ubwacu usanga natwe ubwacu twigiranyeho, hari byinshi usanga dushobora kwigiranaho, ku buryo muri kwa kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwicara mu ishuri ngo wige nk'umwana mutoya, ahubwo muri uko kwiga uko uganira n'abantu, uko uvugana n'abantu, ubwo bunararibonye buhanahana ubumenyi bunatuma muri bya bindi dukora iwacu. Dufata urugero, muri uko kwiga harimo no kwiga uburyo ibyiza by'iwanyu bishobora kuba umusemburo w'impinduka nziza zishobora kugera ku isi yose, ariko duhereye no muri Afurika mu buryo bw'umwihariko. Reka nguhe urugero. Uzi ko ikibazo cy'ubuzima ni ikibazo gihangayikishije isi yose muri rusange, ndetse kiza mu by'imbere. Abatuye isi benshi ntabwo babasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ariko muri kwa kwiga no kureba uko isi ihagaze, kumenya ngo ahandi bakora gute, kumenya ngo ibyiza dufite dushobora kwereka abandi, natwe dushobora kubaho urugero. Naguha nk'urugero rwa mituweli do sante mu Rwanda. Ni gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Iyo ugiye kureba mu byo twize, twagiye tuganira ku ngingo zitandukanye, ariko usanga ikibazo cyo kugira ngo abatuye isi babashe kugera kuri serivisi z'ubuvuzi kiracyari ingorabahizi. Mu gihe mu Rwanda buri muturage wese uhereye kuri wa wundi ufite ubushobozi buciriritse kugera kuri wa wundi wishoboye, umunyarwanda wese abasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi binyuze muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka mituweli do sante.
nkuru n'urugero abo twari kumwe twagiye tugaragaza ngo birashoboka abatuye isi mu gihe abantu bafata ingamba, abantu bagahaguruka, abantu bakabona yuko ubuzima bw'umuntu ndetse na serivisi z'ubuvuzi biri mu burenganzira bw'ibanze bwa muntu, kandi ko ahari ubushake bwa politiki nk'uko mu Rwanda bimeze, ibyo bintu bishoboka kandi bitagoye umuturage ngo bimubere umutwaro uremereye. Ibyo bintu ni ibintu bishoboka cyane. Rero nkumva mu byo twabashije cyangwa se mu nzozi nari mfite, harimo no kugira ngo umenye ngo muri kwa kwiga, muri bwa bumenyi kwa kundi dusanzwe dukora, ariko abatuye isi bakora bati hirya no hino. Ese ibyo dukora mu murenge wa Bweramana, ibyo dukora mu karere ka Ruhango, ibyo dukora mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, wabigereranya ute n'ibikorwa ahandi mu bindi bihugu bitandukanye? Ese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho bikorwa gute? Wenda nk'icyo ngicyo urumva hari aho usanga hari ingorane, ugasanga wenda n'urugero ntabwo biragerwaho henshi cyane muri Afurika. Ariko nk'abanyafurika benshi twari turi kumwe nk'iyi gahunda ya mituweli do sante tuyisangira, wasangaga ari ikintu gikomeye cyane, bumva ubona bishimiye, ndetse atari abanyafurika gusa, kuko urumva tuba turi kumwe n'abatandukanye bo muri Amerika. Ubwo bumenyi bwo gusangira nk'ukuntu mituweli do sante ikora, usanga ari ikintu gishobora gufasha isi mu bijyanye n'imihindukire y'ubuzima bwa muntu. Uko kwiga rero no kumenya ngo abandi bakora bate ariko natwe dukora gute, ni ayahe masomo dushobora kwiga kugira ngo twongere ibyo dukora. Birumvikana kuko ahangaha ni ahantu hateye imbere, ni abantu bafite ubushobozi mu bijyanye n'ubukungu, bashobora kubaka ibikorwa remezo biremereye, ariko noneho iyo mirongo migari kandi ifasha abaturage kwishobora, numva ari ikintu gikomeye cyane. Urakoze cyane Emmanuel. Mukanya turaha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire ibyo bababaza, ariko mbere y'uko mfungura mikoro, Tania, Emmanuel yarakomoje ku kintu kijyanye no guhanahana ubumenyi hagati y'abanyafurika ubwabo. Atanze zimwe mu ngero z'ibyo ashobora kuba yarakuye mu banyafurika bitabiriye iyi gahunda, ariko nawe atanga bimwe mu bisubizo u Rwanda rufite mu kugerageza gukemura bimwe mu bibazo u Rwanda ruhura nabyo. Nkawe nk'ikintu cy'ingenzi wavuga ko wakuye muri bagenzi bawe b'abanyafurika, cyangwa se wowe icyo wabasangije nk'igisubizo kivuye mu Burundi ku bibazo bitandukanye, ni nk'iki mbere yuko dufata abakunzi b'Ijwi rya Amerika? Kimwe mu bintu ushobora kuba narabasangije ni nk'uruhara rw'urwaruka mu bikorwa bitandukanye. Jewe igihe mpeza kwiga amashuri y'ubuganga niho nashoboye gutanguza ishyirahamwe ndimwo rya Uzima, kandi ibintu dukora akaba ari byinshi bitandukanye. Rero ni umwanya mwiza yo guhanahana ibyiyumviro uko urwaruka mu ngo turimo dushobora gukoresha ubumenyi dufise, ubumenyi twaronse mu mashuri cyangwa ubumenyi dusanganye ku bw'ingabire zitandukanye tuba dufise, kugira dutorere inyishu ibibazo biba biri mu kibano iwacu, tutarinze turarindira izindi nyishu zivuye ku baturongora, ariko bigahera no mu ngingo twebwe twigira. Afurika ifite urwaruka rwinshi, abanyafurika benshi baracari batoyi, kandi barahangana cyane n'ikibazo cy'uko babura akazi cyangwa bakagira ibibazo ntibaronke aho bavugira, ibibazo byabo ntibyumvigwe. Ariko iyo umwe wese yigiriye inama y'uko ihinduka ritangura nawe, arashobora kuraba mu cyo ashoboye, mu byo ashoboye, mu byo afise, mu biri imbere yiwe, akagira umugambi, ntarindire gutangurira ku kintu kininiya, ariko ku mugambi umwe wese ashobora kuba afise, atangure akora ibyo ashoboye. Uko iminsi igenda n'uko bigenda biraguka, agashobora kuzana impinduka ahereye mu kibano ciwe gushika no mu ntara rimwe, bigakwira no mu gihugu cose ndetse na Afurika n'isi yose. Mbere y'uko dufata abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndabizi ko benshi bari no mu Burundi. Uzima ubusanzwe ikora iki Tania? Uzima nk'uko mwabivuze kare, ni ishyirahamwe ry'abaganga nitanguje hamwe n'abagenzi banje twiganye ishuri ry'ubuganga mu 2018, aho dukora mu byo guteza imbere amagara y'abantu tubicishije mu migwi itatu. Umugwi wa mbere ni ibyo kwigisha ku byerekeye amagara meza, cyane cyane ku bibazo byerekeye abakenyezi n'urwaruka, aho no kuvuga nka kanseri y'ibere, kanseri y'igitereko, irondoka rijanye n'amagara meza.
igice cya kabiri ni ibyerekeye byo kungurana ubumenyi hagati y'abantu bakora mu gisata cy'amagara meza. Igice cya gatatu ni ibyo guharanira gushikira yuko umuntu wese yoshikira amaserivisi atanga ubuvuzi bimworoheye. urakoze cyane muganga Tania. Kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino bifuza kugira ibitekerezo cyangwa se ibibazo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Louis. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Uri hehe? Jendi nitwa Louis, mba mu Kirundo mu Burundi. Ikibazo cyawe? Icya mbere banza musuhurize Tania. Arakumva, komeza. Tania yavuze ngo uko yagiye kwiga yavuze ko yamazeyo 7 zitandatu. Ibyo yari yagiye kwiga yobyigisha urwaruka rw'Uburundi. Ako n'akabazo ka mbere. Aka kabiri hanyuma dusoza. Aka kabiri ni ikihe yosangiza urwaruka rwa Afurika? Urakoze cyane. Ikindi namubaza uzima ni iki? Urakoze cyane Louis. Kubera ko mu Burundi mutadukurikira kuri FM, nagira ngo nsabe muri studio bawe bakugumijeho. Hanyuma Tania, mu magambo make cyane gerageza usubize ibibazo bya Louis. Amahoro neza Louis, ndakumbaje kuramutsa cyane. Ego cyane, ibyo twize turashobora kubigisha kimwe n'umugambi twiga cyane cyane ibyerekeye kuba imboneza mu kibano. Ibyo rero turabyiga kandi tubyiga nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuze, ntitwiga nk'uko twakwiga nko mu ishuri, ariko cyane cyane ni gusabikanya. Ariko muri uko gusabikanya hariho byinshi nize kandi nshobora gusangiza abandi. Nako bimaze ishyirahamwe ubuzima ni iki? Ishyirahamwe ubuzima ni ishyirahamwe ry'abaganga. Ubuzima ni ijambo risigura ubuzima mu Giswahili. Ni ishyirahamwe ry'abaganga dufasha cyane cyane mu byo kwigisha, nk'uko navuze, nk'ibyo jewe nkoreramo cyane cyane ni ibyo kwigisha ku byerekeye amagara meza. Nk'uko navuze, turigisha ku byerekeye kanseri y'ibere, kanseri y'igitereko, ibijyanye n'irondoka bijyanye n'amagara meza. Iki nacyo notekerera nugira nk'urwaruka rwo muri Afurika ni uko wimboneza guhitamwo kuzana ihinduka utarindiriye yuko birinda birava hejuru, ariko nyine ugahera mu kibano ukavuga ati mbe hano mbaye muri runo rugo mbayemo, muri runo rubano rwanje ni iki mbona kitariko kiragenda neza, ushobora guhindura. Ihinduka rihera ngaho, si mpaka rihere hejuru cyane, ariko rihinduka cyane cyane guhindura aho mu kibano. Hariho ugeze kuvuga ati niba ushaka ihinduka hera kuri wewe, ati bihinduka ushaka kubona mu isi. Icyo nicyo numva notekerera urwaruka. Urakoze cyane Tania. Louis, nawe mu ntara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi, ndagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe. Reka dufate na Daniel. Wiriwe neza? Uri he Daniel? herereye i Nyamasheke Ruharambuga nk'ibisanzwe ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikibazo cyawe? Ndagira ngo mbaze abo ngabo mwadutumiriye muri studio. Ndagira mbanze nanabashimira uburyo muba mwatwitayeho tugasobanukirwa tukamenya. Murakoze. Munanshimire uwo mutumirwa rwose. Iki kibazo cy'amatsiko nagize, nawe kabo bashinze iyo gurupe, niko nabyita, ni nka gurupe. Mu by'ukuri bo babona itanga umusaruro ungana iki muri rubanda rugufi, mu bantu nyine basanzwe batari n'abaganga? Ese mu by'ukuri umusaruro biva muragaragarira buri wese? Ikindi mumbariza ni uko mwambariza ese mu by'ukuri n'indi izo gahunda ziriho zigezwa hose, ziri ku kigero kingana ikigereranije n'urwego bifuza kuba zagezwamo ku bantu bose? Murakoze bwana Jeffrey Mutagoma. Ni Edi Rwema, ntabwo ari Mutagoma.
Edi sorry Edi. oya nta kibazo. Ibibazo byawe ubibajije Tania? Yes, Tania. Tania wagerageza ugasubiza, hanyuma Emmanuel nawe ndaza kumusaba ko aza kugira icyo asubiza cyane cyane kuri kiriya kibazo cya Louis ku ruhande rw'u Rwanda, icyo uburyo muteganya kuzasangiza izi nyigisho mba mwakuye hano ku rundi rubyiruko rwo mu Rwanda. Ariko Tania banza usubiza icyo kibazo cya Daniel uri mu Rwanda. yosubiramo kandi gato hari icyo ntumvise neza. Daniel wagerageza? narimbajije ngo iyo gurupe cyangwa se ubwo bwivuze bakoze nk'abaganga mu by'ukuri bwaba bugezwa ku kigero gikwiriye n'abandi baganga nk'uko babiteganije, ese byaba ari biri ku kigero cya kangahe? Ikindi nifuza kubaza, nabazaga ngo ese mu by'ukuri umusaruro cyangwa intego bari bafite baba barazigezeho nk'uko babyifuzaga? Murakoze. Tania urabyumvise, arifuza kumenya niba mwarageze ku musaruro w'ibyo mwifuzaga kugeraho, hanyuma gerageza ubisubiza muri ubwo. Ego murakoze cyane. Ego narashitse kuko nari nifuza gushika ko, kubera nk'uko nabivuze, nk'uko nabivuze nka jenda umuganga ishyiramo hamwe n'iby'ubuganga, ariko nta gisata na kimwe cikwiye unye. Nubwo nandi umuganga ndakeneye kumenya nk'ibintu bijanye n'iby'ihinduka ry'akarere, ndakeneye kumenya n'ibijanye no gutumanika kw'amakuru, nk'uko ndi mu byo kwigisha ibyerekeye amagara meza, nk'uko navuga nk'ibyerekeye communication. Rero iyo turi ngaha duhura n'abantu benshi, ibyo byose turabyiga ko tukabisangira. Ubu iyo duhuriye ngaha duhura n'urwaruka rwanonosoye ibintu bitandukanye. Iyo turi ko turabyiga, turaba ibintu byose byotuma ibyo dukora bishikira abantu benshi, bigira impact niniya. Rero nicyo gituma twiga ibintu bitandukanye. Ntitwiga ibyerekeye amagara meza gusa, ariko tukiga ibyerekeye gutwara neza, tukiga ibyerekeye uko urwaruka rushobora kuzana impinduka n'ibindi. Rero narabishyize kuko kwabaye umwanya mwiza yo kwigira hamwe kandi wo kwiyumvira ibirengeye no mu kibano cyacu, tukiyumvira hamwe nk'ibibazo byerekeye Burundi, byerekeye Afurika, byerekeye isi yose, tugaheza tugahuriramo kugira turabe mbega n'inyishu izihe dushobora gutorera zijanye n'aho tubaye, zihuriye n'aho tubaye. Hanyuma ikindi yifuzaga kumenya muri uyu muryango wanyu wa Uzima, ese ibyo mwifuzaga kugeraho muwutangiza byo mumaze kubigeraho ku rugero rungana gute? Ibyo twifuza kugeraho hariho byinshi tumaze gushika ko, nkuko navuze mu mugambi wacu wa mbere twagize harimo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere. Mu byo kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere muri ino myaka 3 turamaze kwigisha abantu bashika 3,000 ku byerekeye ukuntu umuntu yamenya kanseri y'ibere, ariko urugendo ruracyari runini. Nkuko mubizi, ikintu cyerekeye amagara meza ni umugambi munini. Hariho byinshi tukifuza gushikako, hariho byinshi tukifuza ko twabona impinduka, kandi ibintu dukora mu mwanya muto, ariko n'umugambi twifuza yuko twotangura n'abari inyuma yacu bakazoshigikira, kandi tukifuza no gukorana benshi kugira bishobore gukwira igihugu cyose. Aho turi rero n'umunsi turashima cyane intambwe tugezeko, ariko tukaba dutegereje gushika kuri byinshi birengeye no mu byo tumaze gukora. Urakoze cyane. Hanyuma Emmanuel Ntivuguruzwa, Louis yigeze kubaza Tania ku bijyanye n'icyo mukora kugira ngo ubumenyi muhashye, ubumenyi mukuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi byumweru 6 bishize mube mwabisangiza urundi rubyiruko. Ahangaha nanakwibutsa ko asoza gahunda yanyu Ambasaderi Linda Thomas Greenfield, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze ko mwinjiye mu muryango mugari w'abantu bakurikiranye iyi gahunda barenga hafi 5,000. Kuba mwinjiye muri uyu muryango byo bibamariye iki? Murakoze cyane Rwema. Reka nongere nshimire Tania nanamusuhuza, ariko kandi nshimira na Louis uri Ruharambuga muri Nyamasheke. Abantu nabanje gusuhuzaho mu karere ka Ruhango, ariko n'abatuye mu karere ka Nyamasheke nabo tubasuhuze, ahi Ruharambuga na Ntendezi n'indi mirenge yose ya Nyamasheke, reka tubasuhuze cyane. Mu by'ukuri
igikomeye kirimo ni uko ubu bumenyi tutabwicarana twebwe ubwacu, ahubwo tubusangira n'abo tubana, n'abo dukorana, ndetse n'abaturage umunsi ku munsi. Kubera ko na mbere yo kuza hano twakoraga, hari ibyo twakoraga kandi n'ubundi turakomeza ibyo twakoraga. Ariko noneho nk'uko Louis yarabajije, wenda nunganiye na Tania, ntabwo ari ubuzima bw'ubuvuzi bwonyine turimo tuvugaho, ahubwo ni ubuzima bwa muntu muri rusange, iterambere, ubukungu, uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa, kuko mu byo twize twaganiriyeho n'ukongera gusesengura tukareba imiyoborere. Buri wese tuba duturutse mu byiciro bitandukanye by'imiyoborere, abakora mu nzego za leta, abakora mu nzego za leta, abikorera, abakora mu miryango itandukanye itegamiye kuri leta, abahanzi, abanyabugeni n'ibindi byiciro bitandukanye byose. Buri wese mu kintu arimo ashobora kuba umuyobozi. Buri wese mu kintu akora ashobora kugira impinduka, cyangwa se ashobora kugaragaza impinduka nakwita iz'igitangaza mu byo akora mu gihe yabihaye agaciro. Icyo ni cyo kintu numva gikomeye umuntu yavuga. Noneho tukagaruka rero tukavuga ngo tuzabigeza gute ku bandi? Ntabwo umuntu umwe nta kintu ashobora kugeraho. Ni nacyo gikomeye u Rwanda rwubatse, ya miyoborere imanuka n'ubuyobozi bukegerezwa abaturage muri iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage, cyangwa se decentralisation. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero niba hari ubumenyi nungutse bwiyongera ku bwo twari dusanzwe dufite, harimo kubusangira na bagenzi bacu ndetse n'abaturage, kubera yuko abayobozi, buriya n'umuturage ni umuyobozi. Abayobozi wenda kubera yuko nkora ku rwego runaka, nta kintu nshobora kugeraho mu gihe ntafatanyije na bagenzi banjye, mu gihe ntafatanyije n'abaturage. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane. Ariko nk'uko nari mbikomojeho, ni ukuvuga ngo mu byo twize bikomeye, yanongeye kubaza ati mwabigezeho. Numva ku bwanjye intego zanjye nazigezeho. Harimo gukomeza rwa rugendo rwo kubaka imiyoborere myiza no kuyisigasira, aho abantu baharanira yuko iyo mirongo migari ifasha abaturage gutera imbere, ifasha abaturage kwivana mu bukene, ifasha abaturage guhindura imyumvire, kugira ngo umuturage ubwe abe ari we uba ishingiro ry'ibimukorerwa, kandi noneho umuturage ubwe abe ari we uba ishingiro ryo gutera imbere no kwiyubaka. Ahangaha mu byo wenda umuntu ashobora kuvuga bikomeye cyane umuntu yabashije kwiga hano, nk'uko Tania yabivuze, ariko ntabwo ari ukwiga mu buryo navuga bwo kwiga nk'isomo nk'uko wari ubikomojeho, ahubwo wenda umuntu yabyita nk'amahugurwa. Ni uguhugura abantu bakuru kugira ngo bamenye n'iki bakongera muri bya bindi bakoraga. Muri ibyo ngibyo isi ni ngari, wenda nicyo kintu gikomeye nanone umuntu yiga. Isi ni ngari. Ibi bikorwa binini biri ku isi, iyi mirongo migari ikomeye cyane iri ku isi, dushobora kwishyira gute mu bikorwa dushingiye ku ho dukorera no kubo dukorera? Ibi ngibi nanone urumva ko ni cya kintu kigaruka ku muturage. Birumvikana uyu munsi umuturage w'iruharambuga nk'uko Louis arimo kubivuga, umuturage turi kumwe, wenda n'urugero mu cyaro cyaho dukorera, ntabwo ari bubyuke
wenda kubera yuko umuturage wo muri Amerika ashobora kuba aba muri etaje ya 30 mu nzu iyi n'iyi, ntabwo ari bubyuke ngo asanga ari hahandi, ariko umuturage wacu arabasha kugera ku buzima bwiza gute bitewe n'aho tuva n'aho tugana. Ikitekerezo ni Kigali, ariko noneho tugatekereza muri ubwo buryo bwagutse, ariko nanone tukazirikana wa muco w'igihugu, za ndangagaciro z'igihugu, bya bindi bituma koko abantu bakomeza kuba abo bari bo. Noneho wenda ubwo ndanagaruka kuri cya kindi wari ukomojeho cyo mu gusoza ambasaderi yavuze, muri wa muryango mugari rero twinjiyemo, umuryango mugari w'urubyiruko rukomoka mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ariko noneho urubyiruko ubwo rwabaye n'urubyiruko rw'isi muri rusange. Harimo kwaguhuza, harimo kwaguhuza imbaraga kw'abatuye ibyo bihugu bya Afurika, ariko hakazamo ni nk'imibanire myiza n'ubwubahane bwubaha umuco wa buri gihugu. Noneho urwo ruhurirane rw'imico itandukanye, rw'ibikorwa bitandukanye, nirwo ruhurirane cyangwa se nibyo birema igikorwa kizima cyangwa se iterambere rihamye n'imiyoborere inoze, buri ruhande rwubaha urundi, ubwo bwubahane bukarema iterambere rirambye ndetse n'imiyoborere myiza ku rwego rwa Afurika n'isi muri rusange. Urakoze cyane. Ikiganiro ni muri Isanga, turimo turaganira n'urubyiruko rw'Abanyafurika rwitabiriye amahugurwa y'ibyumweru 6 rwakoreraga muri za kaminuza zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri gahunda ya Mandela Washington Fellowship yatangijwe na Perezida Barack Obama. Iyi gahunda igamije guha urubyiruko ubushobozi nk'abayobozi b'ejo hazaza no kubafasha kubongerera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo byugarije umugabane bakomokamo. Abatumirwa bacu uyu munsi ni Bwana Emmanuel Ntivuguruzwa, ari muri Leta ya Minnesota aho yakurikiranaga amasomo muri kaminuza ya Minnesota. Ubusanzwe mu Rwanda Bwana Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Turi kumwe kandi na muganga Tania Gahama Ineza, uyu akaba ari mu mujyi wa Lincoln aho yakurikiranye amasomo ye muri kaminuza ya Nebraska. Madame Ineza akaba yaranatangije umuryango witwa Uzima wita ku buzima mu gihugu cy'u Burundi. Kuri telefoni dufite Desire. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Namwe meze gute? Turaho. Uri hehe? Ndi Bujumbura. Ikibazo cyawe? Hamagamba ntabwo gushimira radiyo yahisemo mu bari badomanze benshi batanze nimero. Komeza. Hama ikibazo mfite, abo baronka ayo mahugurwa, ko bakoze amahugurwa ku bijyanye n'iyo gahunda yatangujwe na Barack Obama, biba buri mwaka? Yego, biba buri mwaka. Biba buri mwaka. Okay. Hoho barota ayo mahugurwa, kubera benshi numvise basanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigenda gute kugira ngo igihugu baba bavuyemo, dufate nk'uw'umurundi w'umuganga cyane cyane aba ari we mbazi, bigenda gute? Kenshi abari muri Leta nzima hariho abandi Desire, uretse gato mbanze ngusobanure neza hanyuma ubone kumubaza ibibazo. Iyi gahunda bazanwa muri Amerika bakahamara 6, ariko ubusanzwe ibikorwa byabo babikorera mu bihugu baturukamo. Tania yaje avuye mu Burundi, Emmanuel yaje avuye mu Rwanda. Hano muri Amerika bahamara 6 gusa. Okay. Noneho wabaza. Muragize neza. Hama ikibazo cyafite utubazo tubiri. Kugira babahitemo, dufate nk'igihugu urumva ko carungitse umunyamabanga, ngomba barungikwa na guverinoma canke baca ahandi iruhande. Ikindi gira kabiri, kugira babemwo bigenda gute? Ikindi gira gatatu, bashitse kugira abandi babimenye, urumva hagiye umuntu we mu gihugu cyose, kugira abandi babimenye bakora gute? Urakoze cyane Desire. Guma kuri telefoni hanyuma Tani yagerageze kugusobanurira uburyo
babahitamo kugira ngo baze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagiye tubigarukaho, ariko kugira ngo twibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika cyane cyane nka Desire utabisobanukiwe, Tania, ni gute babahitamo? ndakuramukije neza, amahoro. Uko tuba duhitamwo nk'uko yavuze, ano mahugurwa aba rimwe ku mwaka, hama muriyandikisha. mu kwiyandikisha naho mwiyandikisha mukoresheje imbuga ngurukanabumenyi. Buri mwaka batanga kwiyandikisha mu kw'icenda. Urashobora kuja ku mbuga zijanye n'inzerekeye Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, hama umuntu akiyandikisha, ukandika ibyo ukora, ukandika ibyo usanzwe ukora mu buzima bwa misi yose. Hanyuma abahitamwo baba basanzwe bari muri Amerika, hama haba hiyandikishije urwaruka rwinshi barenga 30,000. rero bagaheza bagahitamwo bivanye n'ibyo baba bashyize ati ibyo bifuza. Bahitamo cyane cyane urwaruka busanzwe bakorera mu kibano, bazana impinduka mu kibano. Rero buri uko 9 barugurura ko kubiyandikisha, umuntu akaja ku mbuga ngurukanabumenyi agaheza bakiyandikisha. Ikindi nashaka kugaruka ko nuko twebwe ntituri abambere baje muri no mugwi. Mu Burundi hamaze kuba, twebwe turi mu mugwi ugira 8, umwaka ugira 8. Hariho abambere bagiye buri mwaka, rero hariho abaza baragenda nk'uko umwaka wese yariyandikishije, n'uyu mwaka hari abiyandikishije. Hama iyo iminsi yose hagize iyo amahugurwa aheze, harabaho igihe bigishanya bakabyigisha cyane cyane mu bigo bihurukira ubuserukizi bw'abanyamerika mu bihugu tuba turimo. Bakavuga ko igihe cyo kwiyandikisha kigeze, hama umuntu agaheza akiyandikisha, akaraba ko ronka amahirwe yo guhitamwo, ariko abahitamwo baba bari ino muri Amerika. Urakoze cyane. Gusa wenda Tania, ku batabimenyereye, ni ku nshuro ya 8 muza hano, abanyafurika baza hano muri Amerika, ariko mu gihe cya COVID ntago byabaye, ahubwo byabaye ku mbuga ngurukanabumenyi. Yego cyane, ahubwo mu mwaka wa 2020 kubera COVID yari yatanguye, ubwo amwe mahirwa ntiyabaye. Mu mwaka wa 2020, mu mwaka uheze yarabaye, ariko abakumvuga ngurukana bumenyi. Ubwo rero amahugurwa y'umwaka abaye haheze imyaka 3 atabaza ino muri Amerika. Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite na Marcel. Wiriwe neza? Yeho. Uri hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ikibazo cyawe? Ndashaka kubaza, kabanze nsuhuza abatumirwa bacu, by'umwihariko nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana. Ni ukuvuga ngo ndashaka kubabaza ikibazo. Bavuga yuko ari imikoranire yatangijwe na Barack Obama ndetse na Mandela, ashingiye kuri Mandela nyine. Hanyuma ko Afurika igizwe n'ibihugu birenga 50, bakaba bavuze ko abahagarariye umugabane wa Afurika muri aba 700 ari 24 batoranywa bashingiye kuki? Icyo ni icyambere. Buretse gatoya, 24 sinzi aho bikuye. Aba 700 baba baturutse mu bihugu hafi 48 byo muri Afurika yo hasi y'ubutayu bwa Sahara. Munsi y'ubutayu bwa Sahara? Yego. Ubwo uwo mu executive hari ariko bisobanura, nshobora kuba numvise nabi niko bavuze ngo ni 24 baturutse munsi. Oya, aho yari muri kaminuza yarimo we ku giti cye. Muri kaminuza yarimo? Yego. Okay, murakoze. Hanyuma none batoranywa hashingiwe kuki? Kuko urumva w'umurundikazi n'umuganga, uyu wo mu Rwanda ni executive, asanzwe ari umukozi wa leta. Icyo ni kimwe, batoranywa bashingiye kuki? Cya kabiri, nyuma yo gutoranywa, ubuzima bw'ibyo byumweru 7 baba barimo hirya iyo ngiyo, hari ugukenera hoteli, hari ugukenera ibyo kurya, tukirinde byo kugera no kugaruka. Ni leta ibitanga, na Amerika nyirizina, cyangwa nibo ubwabo babyishakamo? Urakoze cyane Marcel. Bwana Emmanuel Ntivuguruzwa, gerageza usubize Marcel. Wiriwe neza.
n'abandi badukurikiye turabashuhuje. Icya mbere ndahera kuri icyo ngicyo wari ukomojeho. Ntabwo ibihugu biri hano koko ari 24, ahubwo navugaga yuko muri kaminuza ndimo, kuko urwo rubyiruko rwo mu bihugu bitandukanye bya Afurika iyo rumaze gutoranywa rwoherezwa muri kaminuza zitandukanye zo muri Amerika mu bijyanye n'ayo mahugurwa atandukanye. Birumvikane yuko kaminuza nka kaminuza ndimo, kaminuza ya Minnesota, turimo turi Abanyafurika 24 nk'uko nigeze kubivuga. Abari hano turaturuka mu bihugu 15, bivuga ngo hari ibindi bihugu bihagarariwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birenga 30, hafi 33 bidafite abaturage cyangwa se abayobozi babikomokamo bari hano muri Minnesota, ariko bari mu zindi kaminuza muri leta zitandukanye zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ngicyo wenda nicyo naheraho mvuga. Ikindi ngira ngo nawe yarakomoje ku kubaza uko abo bantu batoranywa. Icya mbere ni uko kuba umuyobozi ntabwo ari uko umuntu aba akora mu nzego za leta gusa, cyangwa se ari uko afite ikigo gikomeye wenda ahagarariye, ahubwo wa muntu ushobora kuba nawe yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu rwego rwe. Ushobora no gusanga ari umuhinzi ntangarugero, cyangwa se ari uwikorera ugaragaza ibikorwa ashobora kuba yaragezeho, kandi ibyo bikorwa byongerewe agaciro, cyangwa se abashije kubona ubumenyi bwo kubyongerera agaciro. Ubwo ndatanga nk'urugero, ibyo bikorwa bikagaragara yuko bishobora kugirira umumaro abatuye isi, abatuye icyo gihugu akomokamo. Ibyo rero urwo rwego ruhita rumugira umuyobozi, kubera yuko burya umuntu ushobora kugira umuntu ushobora gufasha abantu, umuntu ushobora kuyobora ibitekerezo by'abantu, umuntu ushobora guhindura imibereho y'abaturage, burya urya muntu nubwo yaba atatowe, nubwo yaba atashyizwe mu nzego, ariko burya urya muntu aba yabaye umuyobozi uko biri kose mu rwego rwe. Niyo mpamvu rero hatoranywa abantu baturutse mu byiciro bitandukanye. Ikindi nakongeraho, ni amahirwe aba afunguye, ariko nanone bisaba nyine yuko ni nk'amahirwe navuga apiganirwa, nabyo bizamo. ntabwo kuko urumva abantu benshi byanga bikunda hari ibirebwaho, hari uko abo bantu bashobora kuba ibyo bintu bakora, ariko hari n'ubundi bumenyi buba busabwa, wenda nk'uko Tani yageze kubikomozaho, buba busabwa bujyanye, niba nabyita hari ibyo uwo muntu yakoze, cyangwa se ibyo uwo muyobozi yakoze bishobora no kugaragaza yuko byongerewemo ubumenyi bishobora kugira impinduka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Ariko noneho hari n'ibindi bisa n'ibizamini nanone abayobozi bakora kugira ngo babashe kuza gutoranywamo koko ababasha kwitabira ayo mahugurwa. Ibindi bavugaga rero ntekereza yuko ni ibyo yavugaga ngo wenda ibijyanye n'ikiguzi cy'ayo mahugurwa, ibyo byo turanashima, byishyurwa na guverinoma y'Amerika binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya guverinoma y'Amerika. Urakoze cyane Emmanuel. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika, Aristide. Wiriwe neza Aristide, uranyumva? Mwiriwe. Uri hehe? Jeni ngaha mu Burundi, Bujumbura. Ikibazo cyawe wari watwandikiye wifuza ko wagira ibyo ubaza uru rubyiruko rw'Abanyafurika rumaze ibyumweru 6 mu mahugurwa no muri Amerika. Ego cyane, nagize ikibazo ntubabaza. Yego. Mu bisanzwe ibyo bintu ni ibintu by'akamaro cyane. Ikibazo cyanjye cyari iki? Nashaka kumenya. Alo? Ndakumva, baza nashaka kumenya. Ego. Nashaka kumenya byagenze gute kugira abandikwe, byagenze gute kugira abashyikiyo,
umuntu yoshobora kujyamo gute? Hari undi mugenzi wawe wari wabajije icyo kibazo barakimusubiza, ariko wenda kubera ikibazo cyo kuba mu Burundi mutadukurikira neza ku murongo wa FM, reka nsabe mu magambo make cyane, mu masegonda make cyane, Tania mubwire uburyo yifuje kuba yasaba kuba umwe mu rubyiruko rwakoherezwa muri Afurika, ni iki asabwa? Amahoro neza Aristide, nk'uko nari nabivuze imbere, hariho abifuza kuja muri izo mpugurwa biyandikisha ku mbuga ngurukanabumenyi buri kwezi kw'icenda muri Nyakanga, ku mbuga ngurukanabumenyi za leta zunze ubumwe bwa Amerika canke z'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa Amerika mu bihugu tuba turimwo, barashiraho inyito novuga nka lien, barashiraho uburyo bwo ukiyandikisha ukoresheje izo mbuga ngurukanabumenyi. Mu kwiyandikisha nawe bisabwa uridondora, ukavuga ibyo usanzwe ukora, kandi bakiyandikisha no mu Congereza, ukavuga ibyo usanzwe ukora, ukavuga impinduka wifuza kubona mu kibano cawe, ukavuga uko usanzwe uriko urabikora. Nk'uko bavuze, izi mpugurwa zijamwo abasanzwe bariko barakora ivyerekeye impinduka mu kibano cabo, ukavuga ibyo usanzwe ukora, ukavuga n'ibyo wifuza kuzokora inyuma, kandi ukavuga uko bijanye n'imigambi isanzwe ihari itunganywa aho ubaye canke muri Afurika canke mbese no kw'isi yose. Hama nk'uko twabivuze, ni amahirwe umuntu agira, kuko ni nk'ihiganwa, kuko yiyandikisha abantu barenga 30,000, ariko hagatorwa abantu 700 bivanye n'ibibanza biba bihari. Rero tumaze kwiyandikisha mu kw'icenda, harahera amezi, bakabanza bagahitamwo aba mbere, mu nyuma bagahitamwo n'abandi, kugira mu nyuma mu kwezi kumwaka ukurikira, mu kwezi kw'indwi hashobore kuza abo 700 ino. Urakoze cyane Tania. Aristide, ndibaza ko ibibazo babazaga ubiboneye ubisubizo. Ego, ndabonye inyishu, numvise yuko tuzokwiyandikisha mu kw'icenda. Urakoze. Ujya ujya kuri site ya ambasade ya Amerika, ndibaza ko ushobora kuzabibonaho. Ego, murakoze cyane. Urakoze cyane. Tania, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko nsoma ibyo wanditse biri kuri page ya Mandela Washington Fellowship, uvuga ko wifuzaga ko nyuma y'aya mahugurwa wazashobora gushyira mu bikorwa bimwe mu bisubizo by'ibibazo ahanini bireba abagore, urubyiruko, gukuraho ubusumbane mu kwivuza binyuze mu buryo bwo kwigisha no gukora ubuvugizi kugira ngo ubwo busumbane ube bwavaho. Ubu ngubu urangije ibyo byumweru 6, ibyo bisubizo warabibonye Tania? Kandi hariho no kumenya, hariho n'abagenzi banje canke abo usanga bari ngaha banyunganiye cyane ku byerekeye ivyiyumviro, nkuko nabivuze mu byo nkoreramwo cane, kwigisha mu byerekeye kanseri y'ibere, kanseri y'igitereko, idondoka rijanye n'amagara meza, canke nkuko yavuze ubusumbasumbane mu byerekeye amagara meza. Ivyo rero jewe ndabikorera kuko rimwe dusanga ndi umuganga, ariko kandi narigeze kuba ngo umwana wanje yaravutse avukana ubumuga, ndabona ingene bigoye, nubwo uri muganga ndabona ingene bigoye, ingene abantu bafite ibibazo bitandukanye, yaba abo mpora nigisha ibya kanseri, abo dukorana baba basanga bafite kanseri, canke abandi bafite indwara zitandukanye nk'ubumuga canke izindi, ukabona ingene ibyo kwivuza bigorana cane. Rero mu byo nashoboye kwiga byanteye intege gusumba, kugira ngo ushobore kubona mbega ku byerekeye amakanseri yabaye murengera mu mubano wacu, canke ku byerekeye ibyo bindi bibazo, yaba indwara zidakira, yaba indwara zijanye n'ubumuga, canke mbega n'iki cokorwa. Rero kuri ibyo ndumva muri uno mwanya ubumenyi ni kuva ushobora kuba nari mfise ubwa mbere byarashoboye kongerekana, kandi ndizera cane ko nzobikuramwo umusaruro.
urakoze cyane Emmanuel Ntivuguruzwa, nawe mbonye ibyakwanditsweho wavugaga ko wifuza ko ubumenyi uzakura muri aya mahugurwa bizagufasha kurushaho guteza imbere imikorere yawe ndetse n'abo mukorana, ndetse ukaba wanasangiza ubwo bumenyi abandi mukorana, haba ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'akarere. Wavuga ko ubwo bumenyi wahakuye buhagije koko, cyangwa se hari ikindi kibura? Witeguye kubusangiza gute abangaba musanzwe mukora? Ndabashimiye. navuga ko ubumenyi nkuye hano ari bwiza kandi buzamfasha, kubera yuko nk'uko natangiye mbivuga, naje nifuza kugira ngo nongere ubumenyi, menye uko abantu bakora, menye icyo nakongera mu byo nakoraga, ariko nanone no kongera gusangira na bagenzi banjye ubunararibonye nshobora kuba mbonye cyangwa se nungukiye hano, kugira ngo tubashe kurushaho gukora neza no gutera imbere. Ariko ubwo bagenzi banjye mvuga, harimo abayobozi, abo dukorana ku rwego rw'umurenge, harimo ku rwego rw'akarere, ariko muri ba bagenzi banjye b'abayobozi harimo n'abayobozi kumanuka mu tugari, mu midugudu, mu masibo n'abaturage. Abo ngabo bose tugahuriza hamwe imbaraga zo kugira ngo ibintu bishoboke. Nk'uko nabivuze, mu Rwanda mu bintu bikomeye nabashije kwiga hano harimo no guhuza, tukamenya ngo ese politiki ikora hano yacu uyigereranyije n'iy'ahandi byagenda gute. Mu cyo nabonye rero gikomeye ni uko mu Rwanda dufite umusingi ukomeye w'imiyoborere myiza turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imiyoborere myiza dushobora gukoreramo, kurushaho guteza imbere, kurushaho kwitanga, bityo ku buryo abaturage bacu dukomeje ubwo bwitange twatera imbere kandi bigashoboka. Abanyarwanda baca umugani ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, ariko turi hano nabonye yuko byanyongereye imbaraga, binyongerera icyizere, binyongerera ishyaka ryo kurushaho gukora no kwitanga, kugira ngo tubashe gufasha abaturage, by'umwihariko mu rugamba rukomeye turimo rwo guteza imbere imibereho myiza n'iterambere ry'umuturage uri hariya hasi. Kubera yuko politiki nziza zirahari z'igihugu cyacu, rimwe na rimwe hari igihe usanga amikoro akigoye, ariko ukwiyemeza kw'abanyarwanda dufatanyirije hamwe, tugafatanya nk'abayobozi, tugafatanya n'abaturage, tugashyigikira izi gahunda. Nk'uko nabivugaga, muri uko kwiga harimo no kureba ukavuga ngo ese iyi gahunda mu byo twagiye twiga, bagenzi banjye hari ibyo nabigiyeho, ariko nabo nka gahunda nyinshi zo mu Rwanda, politiki nyinshi zo mu Rwanda twaganiraga, wabonaga abanyafurika benshi turi kumwe, buri wese yifuza gufata iyo politiki kugira ngo ayigiriye, ndetse rimwe na rimwe ugasanga bafitiye n'icyizere gikomeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo rero muri kwa kwiga navugaga bituma urushaho kongera kwitekerezaho, ukavuga ngo ibi bintu tubikoze neza, n'abantu bakanabimenya, ariko tukamenya ngo ariko uretse kwirebaho ku giti cyanjye, abandi bakubona gute? Izo mbaraga abantu bakubonamo urazikoresha kugira ngo ubashe kugera ku byo ukwiriye kubugeraho. Urakoze cyane. Mu gusoza, Dr. Tania, Afurika nk'umugabane, igice kinini cy'abawutuye ni urubyiruko, ndetse ni nako bimeze hirya no hino ku isi. Nkawe nk'urubyiruko uruvuye muri aya mahugurwa, isomo cyangwa se ubutumwa waha abanyafurika mu gusoza, cyane cyane urubyiruko, urwaruka? Murakoze cyane. icya mbere ni ukumenya ntutekereza urwaruka rwo muri Afurika, ni uko bakwiye kumenya yuko turashobora kuba dufite byinshi bishobora kuba biduhanga, ariko ubutunzi bwa mbere dufite ni twebwe nyine. Turi batoyi, turafite inguvu, kandi hariho byinshi dushobora gukura mu bihugu byacu, tugashobora kwiteza imbere twebwe. Icya mbere ni kwikuramo ubwoba, tukareka gutinya, ariko tukashyira ku mutima yuko ibihugu turimo, umubano yacu ni rwacu. Ni twebwe kumenya mbega n'iki nshobora guterera mpereye ku byo mfite.
ni iki nshobora kuzana impinduka muri byo mfite. Icya kabiri kwiga gufashanya, buriya mu gihugu turavuga ngo nyamugenda ko ntari miri menshi, kumenya gufashanya, kumenya ati mbega ni iki nshobora kwigira kuri mugenzi wanjye kugira dushobore gutezanya imbere, mbega ni iki nshobora kwigira no ku bandi, tugashobora gushiramo ubumenyi tugatezanya imbere. Muganga Tania Gahama Ineza, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, nagira nshime ku butumire. Urakoze. Emmanuel Ntivuguruzwa, nawe akanya katubanye kagufi, ariko nagira ngo ngushimire cyane nawe kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Mwakoze cyane. Icyo nasorezaho ni uko Afurika ni amahirwe kandi kurushaho kwiga nibyo byadufasha. Murakoze. Urakoze cyane. Nshimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya iki kiganiro. Muri studio ya 7 i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.